konferenciju za novinare povodom utakmice 11. kola Jelen Super lige između Jagodine i Hajduka iz Kule, u kome je Jagodina pobedila sa 3:0. Gosti današnje konferencije za novinare su šef stručnog štaba Hajduka iz Kule, gospodin Dragoljub Bekvalac, i šef stručnog štaba Jagodine, gospodin Miljojko Gošić. Izvolite. Desilo se ono čega sam se ja polako onako pribojavao, da ćemo naići na jednu izuzetno motivisanu ekipu koju predvodi, ja sam rekao i pre utakmice, izuzetan jedan stručnjak koji je pravio tu ekipu, koji poznaje u dušu ekipu, napravio upravo ono što nama nije odgovaralo, jednu agresivnu igru u kojoj mi nismo mogli da pariramo, i posle dva primljena gola iz prekida, odnosno odbijene lopte, bilo je samo pitanje koji će biti rezultat do kraja. Jako je teško motivisati i nemotivisano spustiti ekipu na zemlju, pogotovo ekipu takvu kao što je moja ekipa, posle one utakmice sa Zvezdom. Ja nisam maltene radio sa njima ništa, sem što sam ih spuštao na zemlju i predvideo da se ovo može desiti što se i desilo. Sasvim zaslužena pobeda Jagodine, koja ima izuzetno kvalitetan tim, i sa ovakvom igrom kojim ja želim, mnogi će ovde ostavljati bodove. Još jedan čestitam kolegi na izuzetno dobroj igri i zasluženoj pobedi. Pa dobro, zaista mi nije stalo da budem ličan, ali kada na ovakav način mi se obraća jedno od najvećih naših trenerskih imena jugoslovenskog i srpskog fudbala, ja zaista moram da se zahvalim, jer to je vrsta, u stvari, podrška. To je jedan kodeks koji naravno mi moramo amanet ostavljati i mlađim kolegama. I hvala Bekiju zaista na svemu ovome što je izgovorio, to je pod broj 1. Pod broj 2, svaka čast igračima Jagodine na današnjoj igri, htenju, volji, zalaganju, disciplini, i na kraju zaista čestitam. Ovo je njihov odnos prema klubu, odnos prema sebi, vraćanje samopouzdanja i vraćanje vere sebi i ljubiteljima fudbala u Jagodini, da fudbalski klub Jagodina ima kvalitet i naravno, kao i u životu, uvek postoje zastoji, pa onda, eto, malo se prikupimo, malo se pogledamo u oči gde, ko, šta i koliko, i onda naravno, ako ljudski kvalitet prevagne, onda dođe do izražaja na kraju i fudbal i ono što je danas ovde viđeno. Naše strepnje su bile opravdane. Mi smo znali, i naravno ja sam znao način rada mog kolege, znam tu vrstu rada koja se lično meni dopada, u smislu timske discipline i svega, i ekipa protiv Smedereva, znači samo je potvrdila rezultat protiv Zvezde. Međutim, eto, mi smo na neki način otvorili utakmicu iz onih situacija koje se ne vežbaju na treninzima, ali koje fudbal donosi. I naravno, posle toga ispoljili smo taj upravo kvalitet, a to je disciplina i koncentracija, i priveli utakmicu ovim rezultatom. Čestitam na fer i korektnoj igri timu Hajduka i naravno želim da i sledeće godine se susrećemo u ovom rangu takmičenja. Hvala. Ima li pitanja? Izvolite. Pitanje je za trenera domaćina gospodina Gošića, uz čestiti naravno za pobedu izraženu visokim rezultatom. Ako možete da nam date odgovor, zašto nije bilo Bojovića i Đilasa u protokolu, da li razlog povreda ili nešto drugo? Nije razlog povreda, razlog je zato što smo tražili danas tim koji je u najboljoj formi što se tiče kompletnog, znači svaki igrač u
svom radu i u svojoj igri, ne da ima pravo, nego naravno svi se mi borimo za sportsku formu igrača i ona je varijabilna i ona dođe u krizu i mi ćemo se boriti i njih da vratimo što pre u pogon. Ovog puta smatrali smo da jedan drugi tim je u boljoj formi, to jest igrači, i eto, ispostavilo se, a da je bilo drugačije, naravno, znate ko rizik mora da preuzime u ovoj situaciji, koja naravno uvijek, znate, kad se pobedi, ja kažem, zna se ko je zaslužen, kad se izgubi također, zna se ko je odgovor. Hvala. Još neko pitanje? Hvala vam.